Za prvu kombinaciju odabrala sam casual varijantu, znači baloner kombiniran na kombinezon i na ravne cipele. Baloner uvijek možete ili podvrnuti ili ga pustiti dole, ili ga prebaciti preko ramena. Super je za proljetne dane. Mislim da su za dnevnu varijantu najbolje ravne cipele, zato što su jako praktične i udobne i u njima mogu cijeli dan trčati s lokacije na lokaciju. Također kombinirala sam jedan trendy command kombinezon u ovom slučaju sa trenčem balonerom koji je inače kao klasik. Tako da uvijek možete razbiti kombinaciju ili prilagoditi nešto što je klasično da bude malo više trendy. Druga kombinacija mi je poslovna, baloner sam stavila na poslovno odijelo. Baloner je idealna proljetna jakna, pogotovo za poslovne kombinacije jer je decentna i s njom nikad ne možete pogriješiti, uvijek ćete biti i u trendu i izgledati strogo i poslovno. Za ovu kombinaciju odabrala sam otvorene sandale zato što moj posao ne nalaže nikakav dress code, tako da si mogu priuštiti da nosim cipele na petu ili s otvorenim prstima, ali ako vi imate neki stroži dress code, onda preporučam da ovaj styling kombinirate uz klasične salonke. Za treću kombinaciju odabrala sam više romantični večernji look koji možete nositi ili za neke večere, dejtove ili pak izlaske. Uglavnom iskombinirala sam baloner na malo neočekivani način sa prslukom bez rukava do koljena. I tako da mislim da možete balone razbiti na različite načine da ne bude dosadan i klasičan. U ovom slučaju sa bojom balonera sam razbila ovu white kombinaciju. Baloner je uvijek super izbor jer svake sezone ga naprave u različitim dužinama, također u različitim bojama, uvijek se možete igrati da li da bude neki oversize ili sa remenom možete postići siluetu i napraviti si struk. Baloner je must have komad svake žene jer on nikad neće izaći iz mode. Moja najdraža kombinacija je večernja zato što najviše odgovara mom stilu i najčešće se imam prilike tako oblačiti. Sve odjevne komade koje sam kombinirala u ovim lookovima možete naći u S. Oliver trgovinama.